خدت بالك انت يا حاج من ايه يا المجموعة؟ حماد؟ ايه يا حماده بدخلاتك الهم دي؟ عايز ايه يا حماد؟ لا كنت هقول لك مجموعه مصر في كاس العالم شكلها سالكه المره دي. لا والله قالوا. طب الحمد لله. هنلاعب مين اول ماتش؟ اول حاجه بلجيكا وبعدها بقى هنلاعب بعدها مين يا حماد؟ بعدها مين اول حاجه؟ بلجيكا. ده كانوا ذلينا عشان كسبوا جيبوتي وبوركينا فاسو، تقول لي بلجيكا اول ماتش؟ انت ايه الهم اللي انت بتقوله ده يا حماد؟ اقعد ساكت يا حماد. لا بس بعدها ماتشين سهلين يا حاج. يعني احنا اتغلبنا اول ماتش خلاص، انت اعتبرت ان احنا اتغلبنا اول ماتش. والتاني مين بقى؟ تاني حد نيوزيلندا. نيوزيلندا. انت اعتبرت ان احنا كسبنا نيوزيلندا طبعا، انا مش حاج بقول كده؟ لك نيوزيلندا. انا نفسي اعرف انت جايب الثقه دي منين يا حماد؟ انا لسه شايفك واكل من اوزبكستان التسعه، مش عايز افتح في الكلام، اصل دي منتخب برضه مش عايز. اقعد ساكت يا حماد، انا مش عارف الثقه دي جايبها منين. استغفر الله العظيم يا رب. وتالت حد مين بقى يا حماد؟ تالت حد ايران. ايران؟ لا والله. لا خير خير يا ابني ان شاء الله، مجموعه حلوه لا ان شاء بس الله. المدرب متفائل والله، بيقول المجموعه حلوه يعني. مدرب ايه؟ مش دي كاس عالم يا حماد اللي انت بتتكلم عليه ده؟ كاس عالم. كاس عالم يا ابني، يا مين يعيش بقى الكاس العالم يا حماد؟ انت حد عارف ساعتها مين اللي يقول المجموعه سهله ولا صعبه ولا بتاع؟ ساعتها بقى يكون بيحلل مع الاستاذ مهيب ولا حاجه، واخد بالك؟ اصل احنا داخلين على معجنه يا حماد. افريقيا الوحيده اللي يعدي منها بقى، واخد بالك؟ وبعد كده نبقى نفكر في اللي انت بتقول لي مجموعه سهله. والله عندك حق. نيوزيلندا وبلجيكا، بقول لك مجموعه سهله ان شاء الله يا حماد. ان شاء الله خير يا ابني، خير خير ان شاء الله. وقوم بقى الله يكرمك، قوم انا عشان البرد مبهدلني. والله.